Hello muntina namite ho zo si lim na kahin nei kinon chule tuni khu phalla ni sim som la khat sang ni le som ni la ngan din jong tu su chum ho phun do na nei ki taw hiti more mi pite hinga Hill Tribal Council more in het sa thu pun hin nei more khupi le akim vela mi pi hinga het sa nom chu koi to bong ama pha chum na ding hola business ball numei he han pasal hi jong le khupi sung le apama sepe duty ball hodinga koiman ju bel le khamna thei dang cho pi a hi lo le la pia auto le gari newa ga tha lut pi thei lo dinga hi hitabong ball mi aki head do le HTC ti chu Hill Tribal Council in ko na ki nei ding achunga action khota kila ding hi hung ki seilo na ji chu a hi le achi safara hechi ho je a thiltam pi abui om jingja tua pat hechi ho hi khana hung ki nei he tai chule khopi sunga jan kim jan khangnuya gari new ha ta to om jingja tua ki pat koiman khopi sunga hitabong ho hi ibol ta lo diwin jong het sa na ahung ki nei na hi em tia jan kim jan khangnuya gari hata tol ahung ki ma dole action khota ki ladinga hi tin jong het sa na thu phun ki bol sun asai na hi internally displaced person IDP hodinga direct benefit transfer DBT bona ding to gun achil ha jing lain simpat nizan chun holmuna tuibong SDO office nga thilpha mer hello hon anhal hawin hi SDO office konvela cheng ho seidanin office sunga me hong kongin hichipe chun office sunga pa chapang mi ni vel hung hei do amudan thu an seiwin hi ei ka zo chun mi phamin office sung agavet nawa IDP ho to ki sei lekha tam ta ki hal ho anamu do dan thu aseiwin hi mei ka je achun office sunga thil izat ki su CMT wang kitchen tein a ki sei thei nai pui SDO staff on zong thu su aza pharovin amuna anadal ludove aketi mei ka zawa SDO sung din munchu social media ho video akimuin ichi video achun table chunga file lekha chair akihal ho akimui video ami khat holim achun window khat anaki hongin agla sozong anaki ahi ati ethei khachu tu pena hi SDO office muna IDP hodinga direct benefit transfer DBT bol na ding to gun achil ha laita hin IDP hon lekha poimo api lu jing laita wa hi eji thu so kiji chan hin thil so chu koi khud nung ham chule ipizia hichita bong thil chu anaki bol ham ti he chin a hinai pui lamka food safety officer le police hon lamka sunga dukan khada mauli kiti ne thei paket thum anamudovin dukan ne hoa kunin anala piwin hi lamka food safety officer le police hon hichine thei chu simpadnia lamka sunga thangjam road new bazar rank kaile jen hang bazal hola ne thei ki ju howal la na annei nawa manoi variety store mauli ne thei paket thum anamudo wahi mauli ne thei ne zia hi achi sa nipha masanga chu bongmola chapang mi thum ho dammona annei wa hi dan akisein okul district a simlai som thum langle senapati district a simlai phep jong mauli ne thei ne zia hospital ke lut umahetai hejithil su hozia hi director of health services ahilole additional commissioner of food safety manipulin jong manipula district zosia food safety officer ho thupi annewa hejine thei ki zu namun hoa inspection boarding a thupi annewa hi hejine thei chu food safety officer hon a office wa anakoyova hejita bongne thei hungi sim do namun head do ahi na dinga khulchil na abol diwa hi lamka consumer club in jong achi sa nipho masanga thusu ana bolova hejita bongne thei chu zo loadinga head sa na anni wa hetai mauli ne thei hi kolbu zat khat chile thildang dang ke hala ki sima hi head do ahin brahmaputra industrial park gauripul district kamrup Gotia Global Trade Link Private Limited hon asimwa hi akiti simpadnia chun traffic control police lamka in hopi sunga garil heile ho traffic dan le mor zuilo ho vetsuina anni pankirovin traffic dan zuilo ho hinga I chalan kat bolna to new motor vehicle rule manglo le zuilo ho chunga dan dung zuin ko na api pantawin hi
Ichi achi sa November nisim kit ni khwa public announcement and awareness campaign khupi sunga main road hwa anabol dung zuiwa anachi la hi. Ichita lon chun te dim road lam lin dunga vet suina anei panwa hi. Traffic police officer in charge inspector jamlin khubin ahaulim na chun galle tur akipat ma kun I chalan mangdinga thupi umahitan galbuin ehin la manji uwa apet pera chu anagi manglo hi ati hinla thunei vai hom alin lang hon dan lemur ki tup ta manding ti ahin phunu to hlana hitabonga hi traffic rules ki vezui hi ati new motor vehicle rule dung zuya traffic rules zuiche dinga kisim lhangpi ho hi le helmet khu te ding gari neu khara mi thum to loading valid driving license po che ding vehicle registration certificate ki po che ding kumsom legi hinglo hon gari tol loading koi tabong ma do om le anu le apa hoin mo ake pu diu gari insurance nei che ding a hi traffic lane rules to ki seya one way ki ti ho zui che ding khampo ma gari tol loading speed limit ki pe kalwala koiman gari tol loading gari silencer ki sim lamdang ho man loading gari glass window ki mulat lo man loading chule gari lhei peda mobile phone man loading ti ho hi driving license nei lowa gari tol ho sanga liu sa heding jukham puma gari tol ho akhat veina sang som liu sa hediu ani veina sang som na sanga liu diu chule kumni sung jil tang ding ti a hi gari tol puma mobile phone manga mi to ke ho sanga liu sa hediu emergency gari lei pena lampi ano do nom lo ho sang som liu sa hediu mi pi tamna la gari overspeed a lei ho sanga liu sa hediu hi insurance ki chen nei lowa gari tol ho sang ni a liu diu ani vei chan na mat do hi kille sang li liu sa hi diwa hi modify silencer mang ho section 182a close for pansa lagup sung zil tang thei ding chule sanga a liu ding a hi pollution certificate nei lo te sang som liu sa hi diu two wheeler al hei helmet khu lo te sang khat liu sa hi diu chule a driving license su lathum hen tang pi hi diwa hi seat belt ga lowa gari tol ho sang khat liu sa hi diu baya mi thum ki po ho sang khat liu sa hi diu milham ho su ki chatheya gari tol hat ho sanga liu sa hi diu passenger atam wala po gari ho sang som ni liu sa hi diu kum hinglo gari tora umle sang som ni sanga liu sa ding ain sung mi te khat pen pen kum thum sung zela humpi ding ti ho hi Young Payte Association Gen Headquarter Lamkai Hon Simpatnia chun bizanga Koki Women Organization for Human Rights of Vilna Anneovin YPA te anakal so na pipen cho ahile KWHR toguna noya chilha Zangna dopna project thua kipa pina vetsa na dinga anakal sung ahiovin hicha chun kiloi khom na tenin kipum khat na poimo ahidan le thu phalo le kipum khat na su se theiding hoa kun ki kang se ding thu jong anaseuvi mabana zangna dopna project 9 phase ake hop do ting le mancha ding in YPL lamkai hon peite pondum som KWHR lamkai ho anapiovin hi kiloi khom na te ni lamkai ho ki muto perachun YPA Gen Headquarter President Len Monthang Varte in alung thimdi te in akipa pi na thu anapongin salang thanglang ki ti thu cheng hi koiman manta loading unaw khat thi san khat hi na zo koizo sin lungthima koisu ke ding so pi khat la khat dingai lu tu na datta nei ding chu thu pi le poimo pen a hi thu jong ase na hi KWHR lamkai hon jong lungil ten ki pa thu apongun chule jangna dopna project hung ki pat dan le tu ni chan ge achi dan hlang pi phona jong anneu vina hi maban 9 phase jangna dopna hom do na kin chu Martyr Cemetery Kangpo pi district a December nisim thu separation day ni khole amanding over ki gong hi thu jong anaphong do vina hi KWHR lamkai hon jong kilung khat na le kepum khat na apun be na dingza mizo sin panla ding a hi thu jong aseu vina hi kiloi khom na lamkai ho chun su bi khat hi na pa zo chu api pe na koya thu phalo le kepum khat na su se thei ding ho kun ki kang se ding thu jong anasei khomuwi tu chung MPSC noya MPSC Civil Services Main Examination sangni le somni langa su hil na anum je chun Socialist Student Union of Manipurin alungkim lo na thu phondo na ahin ne jine hi ichi hi alam kai le akisei pi ho mit moji ahin
stir khana dinga thimvet na sang penchan gea su hi aneo hi alhin lal nao ke phun na a hi tin ase zuwi hita bang su hi na le mit mo na hi SSUM in Shocking Administrative Filer a hi tin ase zuwin Commission ding chang lo dan le agyal kho lo dan ke phun na khat zong a hi tin asei kiri hita bang su hiel na hi quality control lo ji chule exam adinga ki gu na la samji se bo hilova exam ki ti ima chalova ki gyal na khat zong a hi tin SSUM chun asei kiri tu chung se bo hilovin commission mit mo na hi tampi ve anaki hejing sa hitan chi sa sang ni le som kup kuma zong su hiel ja boina sang ta ana su hin commission hitia alhin lal jing le MPSC chunga ta sana nei koi ding hitam tin simlai ki loi khom na chun asei kiri su hil chung in MPSC in mi pite hinga ngeidam athum pun hichi su hil na chunga high level inquiry sa ding monani homat do got na pi ding senior officer hian lang anoi do pen hi zong le hiji thil to ki sam kai na nei zo si ma do ding a hi tin ki loi khom na chun asei kiri candidate homa khoding gyal khona le awang se no khotu pumin SSUM in mabana exam ki tipi ni khuwa imacha boina le deilo thil so amlo na dingin government of manipur chule MPSC hinga tipna aniji hiji exam ki bolting le transparency accountability chule thudi ta achil ha theina dingin jong asei kiri commission mit mojia aspirant a hilo le candidate koiman ganthe athu lo dinga hi tin simlai ki loi khom na chun asei be Jani chun Supreme Court in Women's Reservation Law chungchanga Public Interest Litigation PIL ki pilut khat chunga denter apa don bun na ange na hi HPIL chun Lok Sabha State Legislative Assemblies le Delhi Assembly sunga numei seat hopthuma hopkhat reserve pi dinga tia hi hijito thungai la Bench of Justice BV Nagaratna le R Mahadevan chun gamsunga minority tampen numeho ahiu vetin amhodinga reservation umding anadei salhani na hi hechito ke seichun justice nagaret nain India constitution noya political le social lama ke ba na hi milhamzo sidinga hi ti ahi to kilhana India numeizat 48% hi minority tampen hiuwin amo hi ki ba na pi ngai ahi ati hichia chun korin Congress leader Dr. Yaya Thakurin Women's Reservation Bill sangni le somnerly delimitation exercise lova implement a boldinga ange na chunga notice su doina hi Dr. Thakur thakela thu seya pang senior advocate Sobha Gupta chamthat kal kum somse gilanga nunga panla theina dinga court king en lai hi wangse do min reservation hi boldinga anaphat sa sa hin chuchijong total seat hopthumla hopkhat bo hin ma atain om nai poyati hitabong policy matter ho ahi tingle kurin thurela ho amo sei thelo ahi zin hiji chungchanga center in don bun na ahin pi dingin kurin angena hi hethei khachu women's reservation bill hi Lok Sabha in September ni simsomni sangni le somne thuma anapasa chule September ni simsomni legi sangni le somne thumnia president apat phatsa na amu masanga Rajya Sabha in September ni simsomni lekha sangni le somne thuma anapasa hi Hichi bill chu article 334 noya koiludin anomin hichi article tha dungzuya hi Lok Sabha le State Legislative Assembly ho numei hodinga reservation hi delimitation exercise akibor zouting kimangcha pantheiding ti a hin hichi process hi mi pila amendment phundo a hi zouting census ki lama sapen reserve zole ki bolding ti a hi ahin la Dr. Thakur nge na chun delimitation exercise nga lowa women reservation hi umsa tadinga ange ahi hichithua petition masapen chu sangni le somne thum kuma anaki pilu rahitan hichia ange na chu sangni le somnerly election masanga parliament a women reservation hi implement bolding ti ahi ahin la sangni le somni langa kuma tha faila umkida dunia athu hi kingai hapana hi China in vanoi mun chum chuma pat technology talent nei ta hoding agama anato na asimpin ama hoding in visa scheme asimpin hi China hin global technology lama akhang do pen hi na din mun aluin gamdanga pat professional ho thanup na dinga visa scheme tha hi asimpi hi India pat skill nei ta IT professional ho US le China anato na hol hodinga Beijing ke visa program hi
ta so sa thei pen hung heading in akilangin heji program hin science le technology lama thipna sang nei ho atu a hi Beijing in ke visa ahin pa do hi US in global talent ho ahi ba technology lama akhang to pen ahi na tet gu na abol hin hitabong hi US in jong anabolin President Donald Trump in immigration policy khota abol na noya professional holding in H1B program asimin hi Thailand le Cambodia gam kia bomthang kilo kha sepei ni kisu kha jin US gam pala hi na Thailand in Cambodia gam to ke ho chamna anei peace agreement chu a hai santai Jani chun Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul hichi peace agreement a bolding a kisei jo si chu Thailand gamin nge na ki nei ho jo si a kisu bulhit ka kizui loading a hetayati Thailand gamin ipinge na anei hamwang ki chi ten a ki hapui Achisa October ha Malaysia Gama Association of Southeast Asian Nation Asian Summit ki bol na chun Thailand le Cambodia in gamgi ki chu na anei na thon chung changa ceasefire nei dinga kinop to na anei hlona hi Hiji ceasefire kinop to na dungzu ya chu Thailand gamin Cambodia sipei som legit aman ho ahin la do ding chule gamgia bom thang ki kam ho la do ding chule galman cha dang ho la do na ding kinop to na jong panga hi Thailand Defense Minister Nathaponin hiji sipei la do ding ki tipen hi aphat ki chun ding a hitayati Achisa Julaya chu US President Donald Trump palai hi na Thailand le Cambodia in ceasefire agreement an nei hlona hi Africa gam som thumla guma konin misang khala zeli walin Russia sipei ho pan pin Ukraine sadin apangye tin Ukraine gamin ngona ani na hi Ukraine officer hon asai na wachun Russia gamin agalsa dingin gam chumchuma kun zolenalin mi doha bolin athem thajinge atiwi Africa gama government hon ami te ho akechi theina diwa hilcha na anei na diwin Ukraine foreign minister Andriy Sybiha in tipna anezi South Africa gam mi somna sagi in lamhung kile numzia ngai cha na thu thot hin bol ho chu iti Russia se pe ki thala hola anapang hamti khulna ki nei dinga hi tin achi sa Thursday ni khu chun South Africa government in phundo na anezi achi sa lamasa jong chun galsa dinga kelhem la Russia military kema gammi tampi omdan Kenya gamin anaphong doi na hi Sibihai na seibena chun Africa gama kun galsa dinga kithala mi sangkha le zalile somthum lagum akhe dotan hejisa nga atamzo ding ginmo ome ati gamda nga kun galsa dinga kithala ho hi amho dinga galma sapen ahung bol nawa Ukraine gamin kiman nga na hi ati Russia gamin galsa dinga akithala gamdang le mundang mi hojong hung ki phongdo be dinga hi tin Sibiha chun aseibe Tuni khuwa dinga thusu la khom chum chum phundo na in nei thiu hi chan chu hi tan ti